Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To siruntuk si paimeng rela lena a gurung bahasa ugi Yesoe melok sikit paterui a guru ta ripasa lena. Ada tongeng na ada mak bajang. Agar riaseng ada tongeng. Naya ritelae ada tongeng. Ia naritu ada matentue betuana pole ripong adae naikia riset die pong ada engkato ada mak bajang rilalena. Jaji dua ada betuang ada napak gangkangeng ia naritu ada tongeng ia rega betuang si tongena nenia ada mak bajang betuana. Rapana ada tongeng na ada mak bajang ia naritu ulaweng. Maega landre ulaweng na li ripasae. Ada ulaweng rilaleng loroseng adae ia naritu riaseng ada tongeng. Silaingeng nariko ada ulaweng rilaleng loroseng ada engkai riawa. Anak ulawen na labetu si bawa irahema anak na onak roh. Sedi pong ada ia naritu ada ulaweng. Pura ripakatajang riolo na punaiwi dua betuang. Ia naritu betuang tongena na engkato betuang mak bajana. Nariko ada tongeng poliripong ada ulaweng ia naritu aga-aga ripake. Mau ni ria cicingi, ria poto, ia rega, irante, nariang kekeng masoli. Na ia pong ada anak ulaweng, tania betuana anak na ulawenge. Naikia anak na kaminang ipoji landre riduae pajajiana. Ia naro riaseng ada tongeng na ada mak bajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.